was 13 major accidents killed 276 travelers. 77% of the crashes occurred at night. Nessa Wuremwa said the Obokra Taiken road safety for test in Montoma and Shumunquenshawoodwa a course war. Now we no yasi a free in Fisham Pino any do 2010 at the basis Ambrino. And Quenchas is in almost 77%. 77%. Ohama bupan aduoso enso Yasemo si anajo enti anajo ekwan ma yesu anajo akwantuo a street light eni ho ka bi si baby kura wonye den ubeden ekwan yisu tum ubeden pie so ena anajo kura na no obi so pentem obi da ne ade ntu keka ni nyina boma 77%. Na asama na ye kan eno na kwasi mi bi sase enkwanhia de ekoso ya sade omo kana ya anajo cars ni bio aba bia be park ne sade nyina ye bodawuro na ye hwe ne nyi cars ni fro ne ade akosi migidi se sabe enye se bia ni pakro no wi bi no anam na na wada ana se bia wanom nsa amana fa nani so a se ye wia na car si ho a obehu se awia nie car ni si wo yi asemo asemo no anajo so yenye street life no simple na me say ya na on say da bia metena ha me kan me say se ukwa manone na wo chika anajo a de cheng awiampo because kwan no so no eye han ti said ye awiabo etinya fe na dabi saka bi so asema dabi na kan no kura no asan no yama na isi ho esensi wani eto na de yebegasi wo for hours abrochire asema na okay esensi wani eto ti meme ha no say on hwe eso bi ko kra ne so akoko nindie enka say ti abrochire Ghana ye Ghana eno na ye unim de ntia eno na ye me yawo unim de ntia wo de kasa wie mamenwie ya kasa wie de ameka ko sinene say e hyen no say a wo si YouTube say betimi ato si yentimi nto no so yasefo from e say Tony Levy e won say nsema sa ba o manfo ka ho asem e na Tony Levy coming back a discussion what you say eno hu hia e wo say ka ne say ya to free ho na se nipa ne na ya ade da kwa mu obehu wo mu ya ade da kwa mu obehu sa wo num bibia ade da kwa mu obehu ni nyina ne se manekane a ye kwa ni ma yisum dodo yo hwe ene moto we haye wo na mo a wonya trato boot no de kwa wanim kakra esum nko a moto we nkania ya omode ba ye kwa yiso a achimota tupoku aso fa nko JMFM o ko fa N1 just say baby a yisum na nkrampo ni na baby me say obedum ya sema wo kan moto we nkania a ye de ma contract so amon fa nkania ninjo nkania no ma yo ba edu anajo a na edimi asese de owo fie na ese o current ni nkoje na na Ghana Standard Authority Jordano no Professor Kenatefa abase nkania no e substandard nkania de bob na hihye mu no na make no bob na hihye mu na omodi aye motorway street line e substandard why na club aye na se board no enimu enti why na club ya o massa contract na motorway omodi sa bob na ye substandard e dia chase free here akwesi tobo yen chase free o de mama mensio na bayi dem o de ya on time pensu okay okay say tin e do ya bitu no won eti ye fa ne say ye po bia mana ko fa nkane ade aba aban se okoton nkane ade abegu baabi ana se bia dwumako bi kura so okoton nkane a se e wo tender eti tender the open tender amafo ba bebede yes we de ne de beba we de ne de beba we de ne de aba afeni aye hwehwemu ye hwehwemu ni wia na afi ya domu su kwa hwesensam na wo de aba won kratas na no kra na enye no kra bebo yeah na say your specification ansa ye de ama wo say je na koye for bra exactly na no kra no baabi o kra this o ko fa sample edeba na ya hwe ye hwe ne adwutuma etisi ade mawo akwasi na so de kanea ne bae na kanea no emuduro eye 1 kilo me de ka asem na se
fofra your friends a sample no dey buy 1 kilo na the original one na akwafa dey buy in 1 kilo a yetibika tro say massa that be na say emiti standard yes what you say enti aba ne say na a free tender ediba basic supply to installation wo bia hu se kanea na nye papa e substandard ne yede ko bo ho na nya juma na ye be hu se enye papa me de media de hiame enkrofo nkwan enye papa enye papa marking causing financial loss ye tua ne ka light no enkoye na ye wo suban bi so e ho e wase ye ka suban ne se abama contract na wie no omode kanea na ko bo ho no na kwabra na ebra na do Jim FM no akwashe fo se bi twakebu o da say obidum yeti o enu na make say o the first of all yemfa kanea ne ye beba mo wiade no ye beba because problem bia wo identify the next thing is solution beboa ye fiti wi motorway cables enye ne o ye fiti wi enye ne fitete da bia mo kana na motorway cables yo enye motorway nkwa regas na de ye wo kwan regas ye cha enti ebaye very good ne sentina so your mamba pa na so odwene wo man na ho wo man ne da wakoma pono so mo ma mu nsam ya we hia dadwene wo no pa awia nwumre nyina se wo bompa ya kai Ghana metiase wunya kupon fa Ghana she enyo obia ne bompa ya kai Ghana we dan o ya bufu enyo obia na dipa bia wo te se bia obidum bie nipa no anya fa no ma bra wo man mu ne fa nya puntuduma wadi wo ya bufu obidum bie wo sori ahomache kofa ply spanner pickers ekotwitwa wire street light omanfo be fa so na ade omonkwa na nkwanhyansi amanfo maami ngu amanfo papa no mu na sa wo de osori a wo so wo man na abebo ekro no wo so wo abufo eda wanim eyasamo me say obidum bie Professor Alex Dodu monfancheme Ghana Standards Authority Professor Alex Dodu Professor Kenatefa NIA ebusia me say enye se nipa ni yamambofo wo broni nim se adwemboni wo nipa tim enu ntina ono so ye bibi saa no the cameras atete baby a or monitor say obi be wiape ni a signal obi say hey enkrofo bi twa bibi monko ho because on him say enyo obi na country no da na koma so of course no be don bie yemfa ne say adwuma mu ha da bia ye beba na computers obi awia da bia ye beba computers obi awia and ye beka say oh your computers ye awia da bia your computers ye awia management edin hihye bi beto wo say okay security da bia Adom studio computer yera enti monya alert ye beba umache they will put measures we dey memo enti kwabrane wa bako na wo bewia ne aso pet memo anu nsi na enum a gama yi de wo ye ni ba mienu obede what wo ye ni ba mienu obede ale we obede wa hello o say ade no ya dia wo wani once ya dia wo wani mienu miensa enan enum na wo dia ne se wo be ka che Ghana fo e na motorway cables ye wia motorway cables de bia so wo boka e de cables se fam no bia be wia na wo nya ho hwe akwasi de wo ka ne wo ho se e wo se akukudro no kra government nya kra che no ya ni da ho essence nipa ne be yi ba ku mienu no wanche na no anya akukudro na of course now of course wo your member pana won so yes e ho no so anya me obidum bie me say your member pana fi ho wonim wo ye dai nipa boni fo ho ti o da bia me kase yam fantoto broni krom eya me ni o mani bi wo a ya be kase me yam fantoto broni nim se adwemboni wo nipa trim enti no obinum nsia rubber no o de beto form eno make provision say me ma wo nyesa enti wo no ma me de dustbin asia fatum ne senti wan fantuma oni ubedi we make provision sa omambofo na onum nsuo edito from wa ha no okodu abrochi onum nsuo mfanto from da adentia because system no is designed such that enya dia be ma okwan ma dia to enti se omurwia na omurwia ye ne yama ho kwan nese woka system na woka yama ho kwan se omurwia enti obewia glass nkwan wansem na okay there's a system in here 24/7 24/7
wia nipa wonim sa anadwo no wia eba ya ne yekunkum nkrofo wo motorway yi ye twetwa nipa te mekai na satana mo game 2010 na me drive me reketi chairman to be motorway me fitema eba motorway so ne ye twetwa nkrofo bitrim omo ka asayi wo asayi wo a omo gira ho abie bonnet guys ni hyenwura mu ho sikan pa kra moja akwani timu abie police fo abedu wo you understand starting ye no wonim de omo ye Ghana police na fe omo patrol motorway patrol and no ye measures enough I best care we the cable a chef from ye wia once ye wia twice ye wia 3 times ye wia no 4 times there would the answer catch Ghana for cable side the chef from America cable side the chef from America asema na moken the coffee o say coffee da bi ka ifra yes moja ana de acid kakra so yes moja fra yes moja fra Ghana de odwene ho ti be ya da bi ya ti pa ye be ye fio odwene ho a ta ti pa ye na wo se ye fio enti the finder me the street light in the here me obi don be a street light me say kane ne mayen ya say international standard but you to me implement bi wa ha Argentina tisa eti the Obokrata the finder na number me bua enti the finder the Obokrata no do we aba ko se obidum bi dabi wo de dabi nyabotre se wo ka se ayi yesu moja wo nyabotre obidum ye ka se ni bi wo ho a enye road ready me bua Koseke ha za ayi kanes basis ya sisi way na no me frubi ko sisi way ayi road ready otobo na no me frubi ko amuko DVL ma ya test asana ya ye sisi wo akwesi num tu frubi ko tamana me kodru tamano Jim na MC twanwa mehu me see na me trousers mu nyina tie down me say tie down bo kana se no me twa ta chegu mata me say ma fru bi pray ma jare dadie bi wo ho e so me tra e ka granka akosi eguma ke e so me say me sorry na a hang tran a tren grrr nese trot to try me ka bibia me say daddy did you na mana pon na onia enti bibia ya standard wo kroma bibia ya enti motorway street light bisa say why ni ya question contractor na ya de man no na o hihye kanea no why ni ya question no kanea ne da so dim eduada jo a o fa motorway a eti said ye o fa so anajo sa kanea ni so causing financial loss and yanka because ubechichem na menini or you connected to obi into only a son pet and yashi but meno near yes I didn't about this time baby eda and kababieda I mean semia na mo ya practice be bruce amre wo de na wo de na sa contractor ne de my request for document no mo ye katase mo aso na obi si ene obema me specifications ne bibia ne the contractor mo award ne ho sika na yetena sia ye beka ho asempa so we share bob say mbe kunipa ye beka ho asem why we doing this to ourselves to mo akoma mra and a contractor no so crowd em ya on fa motorway no so bio on fa so contractor woni me bi ote and woni me bi on fa so na wo de enya me sabeka na say on funny say on funny say entone dia ne so de nkane na pete so mo amfa on mo hu enya hwe on funny say and baby on no fa no ne kane na esren no wa sen the kwafi ana o ko ni fi ankane abobo ho etumi pama kronfo and so beye ma adasa ni patoto a e fa moto we so anajo fa beya ene de agemboni nipa wu anya hwe agemboni se nipa wu ade na benya agemboni ya se wo de wabusu afon fa ho agemboni ya ma contract agemboni na wo de executive contract e wo krom ha e no bia aka so because we a party member who expose you agemboni and a motorway street na kasa kese because omo nim kasa di mochi agemfi na wo de omo wu motorway ni nyina omo moja wo ti so agemfi agemboni
Akwasi. I didn't cry Megino. Jim FM. I didn't know more any power, Cromasa. Jim FM. And to the any power and Kamakra. And now no check or Kada guy you get Nitimata and to the any power and count. Nipana motorway so gra. Then how? Na ya mau contract the second year na ekwanso share wa consistent kania we na substandard in kania we a party member ya mau contract say we a party financier ya mau contract say ko share kania na Ghana for ninja kania we now say obidum bi odi fa papers no kra ma sorry ma pon ma pon we dey trash no so ma pon producer ma pon so to yeah Mary. So to what is out you? The finder, Mamma for the finder, Embra Nevi. Now, what did the finder Eba Nevi? Daily Statesman, the Obokrata. And so the be about Daily Statesman Chima. Also, confusion rocks NDC over party's identity and future direction. Internet the Obokrata say. NDC Amanyuku, Nipa Obedia Nimu 2024. One Samo Boba. They said an ancestrum one poster. Why for MPP 2024? Will be our Babonta beside also in your what we need more. No more cramo by moment to your motorway street light. Yes, see NDC more fighting now bay flag bearer. NDC for so dear. Dear Omodia Beba. Omodia Beba. What the Menjamus and Wine. Yes, see the penny bishop, Munya. One, now come Beba. And so I said, the penny for Sikasana, yes, or Mampenin Dada. John Dramani Mahama, one a besaba. 18 Pabio Munya, common in the Beprena. I say, well, as I'm not as a shenable. Marco position, I'm a cabum, confusion and qua. Marco position, my babato, Manima Guasi say. Marco position, I'm a cabum, confusion and qua. And then we see me Namejina, and then we see Mahamanya, and then we see Muni Wefio, and then we see more confusion and qua. And I work it because national executive. So confusion. We see me I'm your leader, we see me a general secretary, we see me organizer, and then fire, confusion. NDC, confusion and qua. In opposition. No position, no confusion, put number babaimo. And then I'm that time, Mr. What things am I a free party no more bar or rebel? What about your mobile trassi? I come a nano coho and mentioning more debut Mokoye. Mr. The outcome of it now, I won't come Kobacha, dear. Almost Come Kobacha, dear, dear Mokofana, and say a Danny confusion. Kobacha, dear. Say, Omuna, Jacob and Crew. Oh, I've been called Ben Crum and Yano Crack. Nanya na general secretary. Oh, ben na asamba na okay. Na general secretary issue statement na say akobem kro. Anya no crack me say what tie wo ma mo. Say omo so omo penka bum. Oh, why dey? We NDC near. The akos NDC fa ho jim. Say dey be 2024. Jim FM. Na the obokra tai kire say ba bia asam ne keka ko no. As the nipa bi person omo fa amanyoko ne bo omo bo. Enti nipa bi bo so nyoso. My disappointed grassroots say and to for sala to abama mo. My disappointed omo say mo betina simpanifo ahwe de ankoye no. So confusing. So confusing. I was in to aso. Aga wo de be nya asundwe. Statesman krona eno de abatuja. O te Ghana Ewrade adum. Unya bidi, unya baby da, unya ensuo dware ne ade. Wanya asumdwe otumi koba, wo se Ghana anya ode. Ya si nipa maako 6000. Wo mu from mamu be pie Ghana kwa mu fa so bai nam kwamutie deporto. Ya deporto wo mo. What ayo so now nim se Ghana etumi deporto obi. Ya deporto wo mo 6000. Ya deporto wo mo. Amon kwan. Se kwan yo mo fa so wo mo bai no he. Abranche Water Space. Was you free Mali and Obaha? And I'm saying to Obaha, was a share. Ghana, Juma, wa papa. Was over Ghana, Umuba Ghana, Munyaska, into Muya Jumana. It will, or say fasting, Umuya fasting, I could do with the crew. Wow, Eddie, what a Ghana, Mr. Pebi,
ebeboa abusia me antwe ya ho na be man mo ya den kroma ya den the chronicle ade ya se Ghana for mo mpejuma Ghana for pejuma man mo den agwasu di masa na odi kusa obedum bie wo dia fesi wo say ajon masa na odi kusa ajongo ya va the chronicle the obokra the obokrata and also suspected alata jailbreakers arrested at Adanfo etia won samwa nipa bia wodwane ye efri Nigeria na goton alata yaw sa wo mu fri na duafie no ye se na ne ombropem ene akiri ya chimu bi e wo manga na mu a ye se na ne Adanfo ho ena na nkomo ba besia samre empanyifo ache o muntu we de obokrata chronicle de ono so ede ba ye eno no na daily guide de obokrata enso de a wode e ba o si Tory Levy no say man homene so ho nsensem ka no man homene so a o si Tory Levy debate revived se bi mo se famra sa de be ya ka se si kwa mo ebetumi ayi afri ho bi so se enya de o mu betua mu ska na atua ska chena esanse wo ka say ya yeto no atua ka na wabo ho ka nemum okotre nkwawe no makom abo ponkyere ne nti wonfifiri Ghanaian Times obokrata eno so won sama ba o say Air Force to combat criminal activities and accidents police nab 138 motor riders for various offenses in operations in Takoradi Sekondi. 81 some ha chese de obokrata na echema was here shine moto nibi mako wo ha ene aduasa nwotwe ena police fu ache esanse na nsen tem Takoradi ne emiamia wodo ne ade obetesi abo obi tuo obetesi akoro abo obi a na ese moto ena omote so wo hu bedu akross beduasa obi wa wotini moto tui eno an wode ko na dwuma eno an wode ba ebi mu nso abeda ne kotoku sambo be ehiem ena omotwe moto na ese krono no omode bonti sei ye chewo na oni krata watu api empanyfo no bedi pa Daily Graphic the obokrata eno so wonsem wa ha was a child beggars invade Accra asem we no mabosu child beggars invade Accra asem we wo mabeboso yeah enkwadai mo ball glasses say credit the aba so ma say na say amafo etente yeah and you de omo tite ho oya dressa ebutu glass no bo she what the tea what say o rekusi bo mo bo say wo hwe wa no so wayi wani anu aba glass but utwa no I say boss man is can go didi na we wa adwe so oburu anim tia o twenya traffic no say e so red da obejira yeah to twenya green na so na obekọ bo so ayi quest no de sika na obet o check out o mama o china ushia na baba ni sa what dey say ya semo ana mark no so mama won tumi nya ne hio o ma dwunu na o be de wagina say o twen o gina ka na ho ya sem enti red na so no wagina e na wabu nanim tia won kasa e so green we ya wadwe so utu akono o de kwan ni tareka na ho saa so do gina wo ka na eko yeah to better get na ekosa o twira hoko o da wani se oba wo da so gina ho wo hwe ha de usuru etiane won sama ba empanyfo hwe no mo nka ba Niger Mali Burkina Faso hehefo mo ba wo be sese ade no wo ho enye yenye omu mfiri monten enye emre bi atwamu abai bi bekan abai foforo so bekan ene etwam ne yi omu afiro ne ade omo tete Ghana fo dodo omo hwe no mu ntwa so de obokrata no Daily Graphic ene de ono so ede baye abazi obidum bie na wie asomdwen kan enka so omo de adwen bone ewo omampani akufu ado abai mu no adwen bone me president di mesosidi na na akufu ado atembone kwa ana omudi bu oman no part 2 atembone ana oman mu aye den ahokyera ba insese mo be concentrate na afei policies ahodo e be ba na nkofan yam atembone me president edi 2024 e was MPP sign e win na atembone atemfin kwa enyumba na abebo masa o dey shine your eye